So we had a good time. Dakle, imali smo lepo vreme ovde. In America. A mesec se zove Nova Engleska u Americi. The trees were brilliantly colored. Drva su prelepa, šarena, obojena. Brilliant reds. Brilliant. Red color. Aha, prelepe crvene boje su pitanje. Yellows and oranges. Žuta i crvena su prelepe. The whole countryside was ablaze in color. I taj ceo krajolik je odisao prelepim bojama. It was a beautiful sight. Izuzetan sajt za gledanje. This was no ordinary October. Ali ovo nije bio tek neki oktobar. But the year was 1844. Zato što je to bila 1844. godina. And the date was the 22nd. I datum je bio 22. And it was the culmination of the Millerite movement. I ovo je bila zajednička tema za mileritski pokret. For 13 years, William Miller had been proclaiming the coming of Christ. Nekih 13 godina mi i mileriti smo govorili o dolasku Hristova. It was amazing how his message spread throughout the United States. Zadivljujuće kako se ova poruka širila kroz Sjedinjene Američke Države. It's amazing how many people were involved in this movement. Zadivljujuće je tako koliko je ljudi bilo uključeno u ovaj pokret. Miller said there were 50,000 people that are expecting Christ to come on October 22. Miller kaže da je tog 22. oktobra oko 50.000 ljudi očekivalo Hristov dolazak. 50,000 may not seem large today. Danas 50.000 ne deluje veliko. But you got to put it in perspective of 1844 in the United States. Ali to treba staviti u kontekst 1844. u Sjedinjenim Američkim Državama. The total population of the US in 1844 was only 17 million. Totalna populacija, znači stanovništvo u Sjedinjenim Američkim Državama 1844. godine bilo je samo 17 miliona. About twice as large as the present day Serbia. Nešto kao duplo što mi danas u Srbiji imamo. So 50,000 was a lot of people. Znači 50.000 je tada bilo mnogo ljudi. Except for one problem. Samo je bio jedan problem. Miller was a very humble man. Miller je bio veoma ponizan čovjek. And he had a tendency to underestimate his strengths. I on je imao uvek nameru da učini manjim ono što je uradio, da ga ne glorifikuje previše. And so later historians have revised his figures. I onda su neki istoričari kasnije pokušali da analiziraju ove brojeve. And they've raised them upward. I oni su ih podigli. They now tell us that the number of people who are preaching the soon coming of Christ on October 22. I oni nam sada kažu koliki je broj bilo ljudi koji su 22. oktobra propovedali dolazak Hristova. Actually numbered 2,200. Oni kažu da je pastora bilo 2200. Now to get that in perspective for you, da bi vam dao samo sliku kao šta je. It would be like we had 1,100 Adventist preachers in Serbia. To bi značilo kao da vi danas imate 1100 pastora u Srbiji. That's the concentration to the population. To je odnos u odnosu na broj stanovnika. Now I guarantee you, if you had 1,100 Adventist preachers in Serbia, they'd be making a voice. I ja vam garantujem da vi sada imate ili da ste imali tada 1100 propovednika, da bi oni zaista podigli glas. Now the number of ardent followers of Miller. Number of ardent, fervent followers. Broj njegovih sledbenika did not number 50,000. Nije bio 50.000. Their number was nearer 200,000. A broj je prema ovim istoričarima, znači kasnije oko 200.000. And the number of people who at least half-heartedly expected Christ was going to come on October 22. A broj ljudi koji su očekivali da će Hristos doći tog 22. oktobra numbered 1 million. Je bio oko 1 milion. So 1 in every 17 Americans was involved in the Millerite movement. Svaki 17. Amerikanac bio je deo mileritskog pokreta. Bio je neki način. It was one of the greatest revivals to ever shake the American continent. To je jedno od najvećih probuđenja ili možda najveće probuđenje koje je ikada uzdrmalo američki kontinent. And again, you have the perspective, it's like having 500,000 Adventists in Serbia. I čisto da vam kažem u kontekstu vaše zemlje, to je kao da danas imate pola miliona adventista u Srbiji. That's how this movement got started. I tako je ovaj pokret krenuo. But of course Christ did not come on October 22. Ali kao što znate, Hristos nije došao tog 22. The believers went through a disappointment. I vernici su upali od velikog razočarenja. Because they longed to see Jesus. Jer oni su čeznuli da vidi Hrista. Their hearts were hungry. They were going to see Jesus. Njihova srca su bila gladna jer su oni želeli da ugledaju Hrista. All day long they looked in the sky. I tokom celog tog dana oni su gledali u nebo. I stood at Miller's farm there on Ascension Rock. Ja sam bio na toj Millerovoj farmi u tom mjestu. Looked out over the countryside.
I gledao sam krajolik taj. It's still country today. Još uvijek je isto kao i tada što je bilo. And thought of those people that stood out there that day, hoping and praying that they would see their Jesus. I zamislite te ljude koji su tada stajali i gledali da će s tog mesta ugledati svog Hrista. But he did not come. Ali on nije došao. The Millerite movement ended up breaking up into many different factions. I mileritski pokret se završio tako što se raspao u nekoliko struja, frakcija. Several people lost their faith completely. Nekoliko ljudi, određeni ljudi su izgubili svoju veru u potpunosti. They simply disappeared. I oni su jednostavno nestali. The largest group of Millerites met together in 1847 in Albany, New York. Najveći broj milerita sastali su se 1847. u mestu Albany u državi New York. Among the number was William Miller himself. I među njima i sam Miller bio u tom broju. He actually died 2 years later in 1849. On je 2 godine kasnije i umro, 49. But he was there in Albany. Oni su bili u tom mestu Albany. So was Joshua B. Hines, Došao Hines i bio sa njima. who was probably the greatest preacher of the Advent movement. Koji je verovatno jedan od najvećih propovednika adventističkog pokreta. All the major leaders of the Advent movement were there at Albany. Svi lideri adventističkog pokreta su tada 47 bili. And they were there to answer a question. I oni su bili tamo da odgovore na pitanje. Where do we go from here? Gde ćemo mi sada? We can't go back to our churches that threw us out. Ne možemo mi da se vraćamo sada u naše crkve na jug. We felt the Lord has led us in this movement. Mi vidimo da nas je Bog povukao u ovaj pokret. But what do we do now? Ali šta da radimo sada? They finally decided that the only avenue they had Oni su na kraju odlučili da postoji samo jedan put koji mogu was to start a new denomination. jeste da započnu novu versku denominaciju. And so at Albany they organized themselves into a new church. I tada su u tom mestu Albanije, oni su organizovali novu crkvu. And ultimately they took the name Advent Christians. I tada su uzeli ime adventni hrišćani. They're known in our early literature as the first day Advents. Oni su poznati u istoriji, u literaturi kao prvi adventisti. Their number on organization in 1847 was 50,000. 847. kada se smatra da su kada su se organizovali, bili ih 50.000. And that may be where Miller's 50,000 figure came from. I to je možda ta brojka koju Miller kasnije pominja, možda se odnosi upravo na ovaj podatak. This is the vast majority of those who remained faithful to the movement. Ali to je bila većina onih koji su i posle tog razočarenja ostali u pokretu i sada su u ovom broju. Now, what they eventually say is interesting. Ono što su oni na kraju rekli je vrlo interesantno. They said the event Miller preached was right, but the date was wrong. Oni su zaključili tada da događaj o kome je Miller govorio jeste zaista pravi događaj, ali su datum pogrešili. And so as a result, they continue to set other dates for the coming of Christ. I onda su nastavili da bukiraju datume za drugi dolazak. They set on a date in the 1850s. Oni su postavili datume neke And they got 50. disappointed. Opet su se razočarali. They did it again in the 1860s. U 860. godina oni su Again ponovo they were zaključili disappointed. datume i ponovo je usledilo razočarenje. And finally they gave up on date setting. I onda su u jednom trenutku odustali. They eventually repudiate every principle of prophetic interpretation that William Miller had come to. They repudiated, they gave up. Oni su odustali od principa koje je Miller koristio u proročkim istraživanjima. And they settled down to become just another denomination. I onda su se pomirili s tim da će oni sada i postati još jedna denominacija. They had no unique message. Nisu imali jedinstvenu poruku. The only unique truth they ended up possessing was the state of the dead. Jedina jedinstvena poruka koju su oni imali jeste stanje mrtvih. And it's pretty hard to start a church on the state of the dead. I prilično je teško da započnete crkvu na teologiji stanja mrtvih. You know, we've got this great message, you're dead. Znate šta, imamo ovu veliku poruku o tome šta se dešava kad umrete. So they settled down I oni su se nekako organizovali and became just another denomination. i postali su samo još jedna od denominacija, od verskih zajednica. Where are they today? Gde su oni danas? In our early literature, you read a lot about these first day Adventists. U literaturi možete naći dosta o ovim prvim adventistima, Because they were a large group. jer su bili velika grupa. 50,000 in 1847. 50.000, 1847. godine. The denomination, interestingly, still exists. I ono što je interesantno, ta verska zajednica organizacija još uvijek postoji. Its worldwide membership today is 25,000.
I njeno članstvo danas po celom svetu iznosi 25.000 vernika. They have half the members today that had in 1847. I kao što možete sami izračunati, oni imaju duplo manje vernika danas nego što su imali 847. godine. What happened? Šta se dogodilo? They forgot who they were. Oni su zaboravili ko su bili. They forgot where they came from. I zaboravili su odakle su došli. They repudiated their past. Oni su zaboravili su svoj prošlost. They have no unique mission. Oni nemaju jedinstvenu misiju. And they lost their sense of mission. I izgubili su svoj osjećaj za misiju. And today, they're about not to exist. I čini se da će danas još malo prestati da postoje. Now, in contrast to 1847, there was another group of Millerite Adventists. Nasuprot 40 ove grupe i 47. godine postoji još jedna druga grupa mileritskih They adventista. were the smallest of the Millerite factions. Oni su bili najmanje od svih ovih frakcija koje su nastale iz mileritskog pokreta. Most Millerites didn't even know they existed in 1847. I većina milerite nije ni znalo da oni postoje čak 840. Their total number was only 100 or less. Tada ih je bilo možda jedva 100. So you have this little group of less than 100 people, I imate ovu jednu malu grupu koja broji ispod 100 vernika. and this big group of 50,000 people. I sa druge strane imate ovu veliku grupu koja broji 50.000 ljudi. But this little group of 100 or less was the group that was ultimately to become the Seventh-day Adventist Church. Ali ova manja grupa koja jedva da je imala 100 vernika kasnije prerasta u hrišćansku adventističku But in crkvu. 1844, they said something different than the other group. Ali su 844. godine oni rekli nešto drugačije nego što su govorile ove druge grupe. They said the date was right, Oni su rekli datum je dobar, the event was wrong. ali događaj nije taj. They took the exact opposite position of the Advent Christians. Oni su uzeli totalno drugačiju poziciju od ovih adventnih hrišćana o kojih smo As a govorili. result, Seventh-day Adventists have never set a date for the coming of Christ. I kao rezultat toga, posle ovog trenutka adventisti znači više nikad nisu postavljali nijedan datum. Yes, we came out of the Millerite movement that set a date. Činjenica je da smo mi potekli iz mileritskog pokreta koji je postavljao datume, But we have never set a date. ali mi kao adventisti nikad nismo postavljali datume. Our group, Naša grupa number less than 100, brojala je manje od 100 ljudi. they were a bunch of teenagers. Oni su bili, da tako kažemo, grupa tinejdžera. Most of them between 18 and 20, Većina njih u starosti 18 do 20 and one old man in his 50s, i jedan čovjek sredovečni u 50-im svojim. Joseph Bates. Joseph Bates. So they had no money, Nisu imali novca, they had no leadership, nisu imali vođstvo, they had no numbers, nisu imali brojke velike. only faith that God had called them into existence to give a unique message to the world. Jedino su imali veru da ih je Bog pozvao u postojanje da donesu jedinstvenu poruku ovom svetu. What drove these early pioneers was this tremendous sense of mission. Šta je vodilo ove naše pionire jeste neverovatan osjećaj za misiju. That God had called this church into being with a unique message to give to the world in the last days. Oni veruju da je Bog pozvao u crkvu, podigao u postojanje da bi dala svoju jedinstvenu poruku za nas posljednje vreme. And so full of great faith I puni jedne jake vere, and full of vision, i puni vizije, they went out to reach the world. i išli su napolje da dosegnu svet. While nearly 170 years later, I sada skoro 170 godina iza, the Advent Christians are about to disappear, i ovi adventni hrišćani koje smo pomenjali će uskoro nestati. the Seventh-day Adventist Church has risen to become the 8th largest Christian denomination in the world. Dok je naša crkva, adventistička crkva sedmog dana, postala 8. crkva po broju vernika u svetu. My friend, we are no small church. Da vam kažem, prijatelji, mi više nismo mala crkva. Roman Catholics are number 1, Rimokatolici su jedan, Orthodox is number 2, po članstvu, po brojstvu, pravoslavna crkva je druga, we're number 8. a mi smo broj 8. 17 million members in the world, I imamo 17 miliona članova u svetu, and nearly 25 million people in church on Sabbath morning. i imamo negdje oko 25 miliona ljudi svaki subote u crkvi. We've become the fastest growing denomination in the world today. I mi smo postali danas najbrže rastuća verska denominacija u svijetu. What's the difference? Šta je razlika? If you've been living in 1847 and saw these two groups, Ako ste živjeli 847 i mogli da vidite ove dve grupe, the Advent Christian with no peculiar doctrines,
The Advent Christians with no special doctrine. Adventni hrišćani, ovi o kojima smo prvo govorili, koji sad izumiru bez jedne konkretne doktrine. The Advent Christians with all the money and all the leadership. Sa svojim vojstvom i novcem koji su oni sada imali. And the Seventh-day Adventists over here with a bunch of teenagers. I sa druge strane imate ovu grupu od manje 100 ovi adventisti koja je, kako kaže, jedna grupa tinejdžera. Who would you have predicted would be alive today? Da ste mogli da predviđate ko bi danas bio živ, šta biste rekli? I don't think much question. Everyone vote for the Advent Christians. Excuse me. There wouldn't be much question about it. Ne bi bilo puno pitanja oko toga. Bilo bi potpuno jasno da verujete da će ova veća grupa biti veća. We say the one that's going to succeed is going to be the Advent Christians. Da, ova koja će imati naslednike koji će rasti, to su ovi kojih ima 50.000. What made the difference? Šta je napravilo razliku? We have never forgotten where we've come from. Mi nikada nismo zaboravili odakle smo došli. We have never forgotten that we are people of mission. Mi nikada nismo zaboravili da smo mi ljudi misije. The first vision Ellen White received. Prva vizija koju je sestra White primila. She saw the people of God on a pathway to the kingdom of God. Ona je videla jedan putić gdje ljudi idu ka Bogu. And behind them there was a great light. I iza nje bilo je veliko svetlo. She said that light shone all the way to the kingdom. I to svetlo je obasjavalo ovaj put sve do nebeskog carstva. And she identified that white light as the Millerite movement. I ona je prepoznala ili identifikovala ovo svetlo kao milerijski pokret. And she said we have nothing to fear for the future except we forget how the Lord has led us in the past. I rekla je da nema razloga da se brinemo za svoju budućnost, osim ako zaboravimo kako nas je Bog vodio u prošlosti. I give you these two contrasts between these two churches that come out of the same movement. Ja želim da vam dam da vidite ovaj kontrast između ove dve crkve, dve denominacije koje su nastale iz ovog milerijskog pokreta. To simply say this. I da bi vam jednostavno na kraju rekao ovo. Let's never turn our backs on where we've come from. Mi nikada ne smemo da okrenemo leđa tom svom identitetu odakle smo došli. And we must never forget that we're a people of mission. I mi nikada ne smemo da zaboravimo da su postojali ljudi misije. Because if we do, jer ako to učinimo, our future lies in the history of the Advent Christians. Naša budućnost će biti slična kao i ovi adventni hrišćani koji degradiraju iz broja. And that's why we have to keep reminding ourselves, we are the people of God for the sake of the people that know not God. I onda moramo stalno da se podsjećamo te činjenice da smo mi Božji ljudi koji su poslani tu za one ljude koji još uvijek ne poznaju Boga. We have been called into existence for the sake of God's mission. Mi smo pozvani ili dozvani u postojanje da bi mogli da sprovodimo Božju misiju na zemlji. Above everything else, that is our self-identity. Iznad svega ostaloga, to je naš primarni identitet. We are a people of mission. Mi smo ljudi misije. And God has given us a mission to reach every single person in Serbia. I Bog nam je dao zadatak da dosegnemo svaku osobu u Srbiji. And we can never rest until we have done that. I mi ne smemo da pravimo odmor dok ne postignemo taj rezultat. This is our identity. Ovo je naš identitet. It is all wrapped up in the mission of Christ. I on je sav nekako zaokružen i zapakovan u Hristovoj misiji. Because he has called us into existence for this very purpose. Jer nas je on dozvao u postojanje upravo zbog ovog razloga. And that's why we have to keep reminding ourselves. I zato moramo da se stalno podsjećamo. It's all about the mission of Christ. Sve je u toj Hristovoj misiji koju on želi da implementira. And we can never be redundant in reminding ourselves of the mission. I mi nikad ne smemo da budemo nemarni i da prestanemo da se podsjećamo ove svoje misije. So turn with me this morning to Matthew chapter 28. Ajmo svi u 28. poglavlje Evanđelja po Mateja jutros. And we're going to look at the charge Jesus gave this morning. I želim da čitamo taj nalog koji je Hristos dao ovog jutra. What did he command us to do? Šta nam je on zapovedio da radimo? What is our mission? Šta je naša misija? We know it as the Great Commission. Mi znamo koji je to veliki nalog. Matthew 28, 19 and 20. Matej 28, 19 i 20. But when you begin the Great Commission with verses 19 and 20, you miss half the Great Commission. Aha, ali ako čitate samo 19 i 20 kao ovaj veliki nalog, vi propuštate pola tog naloga. Because the passage does not begin with verse 19. Zato što ta ideja, taj pasus ne počinje u It 19. begins with verse 16. Počinje još u 16. stihu. So let's read it from verse 16. Ajde da čitamo od 16. stiha. But the 11 disciples proceeded to Galilee, to the mountain that Jesus had designated. A 11 učenika otidoše u Galileju, u goru kuda im je kazao Isus. Now let's notice what event has just transpired. Excuse me. Let's notice what event has just transpired. What event has just happened? Aha, ovaj događaj koji prethodio ovom koji će kasnije se dogoditi. Jesus had died on Calvary's cross. Isus umire na krstu. He's resurrected from the dead. On je podignut iz mrtvih, vaskrsao iz mrtvih.
And then he says, meet me at the designated mountain. I hajde da se sretnemo na ovoj planini na kojoj će vam dati nalog. And when they come to the mountain, the first words out of his mouth are, all authority. I prva reč na tom susretu na kome su se sreli je bila sav autoritet, sva moć. Does those events together remind you of another time in redemption history when all four things happened again? A da li vas ovo podsjeća na neki drugi događaj u istoriji kada je sve bilo ovako slično i događalo se iznova? Because you see, there's another time Vidite, ima jedno drugo vreme when God delivered his people by the blood spilled on the doorpost. kada je Bog izbavljao svoj narod tako što je ona krv bila mazana na The vratice. firstborn was spared of death because they were under the blood. Oni su bili sačuvani od smrti zahvaljujući toj krvi koja je bila namazana na vratice. God then baptized his people in the Red Sea. Zatim ih je on krstio, tako reći, kroz to prolazak Told kroz them more. to meet him at the designated mountain. I onda im je rekao da se na jednom određenom brdu zajedno nađu. And then God came down on Mount Sinai and he shook the mountain as a sign of the power of this God. I onda se Bog pojavio na to dogovoreno mesto na Sinaju i sva zemlja se zatresla, As a sign of the authority of this God. koje je znak moći i sile Božje. And what did God do at Mount Sinai? I šta je Bog uradio na Sinaju? He enters into covenant with his people. Ušao je u zavetni odnos sa ovim ljudima. And he organizes and brings into existence the Old Testament church. I on je organizovao i doveo u postojanje, tako reći, starozavetnu crkvu. With all these parallels between the two Sinais. I imate sve ove paralele između dva Sinaja, tako reći. Where we are in Matthew 28 is the New Testament Mount Sinai. Sada je ovo u Mateju 28 novozavetni Sinaj. Because of these overtures back to Mount Sinai. Jer nas podsjeća na ono što se desilo na originalnom Sinaju. We can say this morning. Možemo da kažemo i ovo. What's going on in Matthew 28 is the establishment of the New Testament church. Ono što se dešava u Mateju 28 je uspostavljanje, započinjanje novozavetne crkve. So just as he brought the 12 disciples, the 12 tribes to the Old Testament Mount Sinai, Kao što je 12 plemena doveo u Starom Zavetu na Sinaj, he now brings the new Israel, sada dovodi novi Izrael the 11 disciples. i 11 učenika And they come to the New Testament Mount Sinai. i dolaze na novozavetni Sinaj. And Jesus establishes them as his church. I njih Isus uspostavlja kao svoju novu crkvu. This is where the New Testament church begins. Ovo je gde novozavetna crkva počinje. Some people suggest the New Testament church begins at Pentecost. A neki ljudi sugerišu da novozavetna crkva na Pedesetnicu nastaje. But the Holy Spirit does not establish the church, Jesus does. Ali nije Sveti Duh tada uspostavio crkvu, nego je to Isus uradio. And Jesus is here establishing his church as a Great Commission church. I Isus formira, uspostavlja u svoju crkvu kao crkvu velikog naloga. It's a church in mission. To je crkva misije. Pentecost is the outpouring of the Spirit to empower the church to accomplish the Great Commission. A Pentakost je Pedesetnica je događaj gde Sveti Duh daje silu crkvi da implementira, da sprovede u delo ono što je Hristos rekao ovdje na gori. Therefore, Pentecost is subservient to the Great Commission. Zato je, ajde da prevedemo to doslovno, znači ovaj prvi događaj bitniji od ovoga i kao posljedice njega dolazi ovaj drugi. No wonder we call this the Great Commission. Zašto mi ovo zovemo veliki nalog? This is the passage that establishes the church. Zato što je ovo pasus, ovo je tekst koji osniva crkvu. I believe it is the most powerful statement in the entire New Testament. Ja smatram da je ovo najmoćnija izjava u cijelom Novom Zavetu. So the 11 disciples come to the Mount of Commissioning. I učenici su došli na ovu goru, kako je on naziva, goru velikog naloga. In verse 17, I u 17. stihu, when they saw him, they worshipped him. i kada su ga vidjeli, oni su mu se poklonili. Note, the first act of this new community of faith is to worship the risen Lord. I primetite ovo, da je prvi čin ove novoformirane zajednice da služi i obožava Boga. Just as when God appeared on ancient Mount Sinai, I kao što se Bog pojavio na Sinaju, the people bowed down before him. ljudi su se poklonili njemu, So in the New Testament Mount Sinai, a sada u ovom novozavetnom Sinaju, when Jesus appears in his state of risenness, they all bow down before him. sada vaskrsli Hristos im se pojavljuje i opet ista slika, oni se svi njemu poklanjaju. The first act of the Christian community is to worship the risen Lord. Prva stvar, prvi čin hrišćanske zajednice jeste obožavanje Boga
klanjanje Bogu. We are above all else a worshiping community who have come together to worship the risen Christ. I iznad svega mi smo zajednica koja se sakuplja da bi služila i da bi obožavala Boga. My Jesus is not dead, my Jesus is alive. Moj Isus nije mrtav, moj Isus je živ. While the world around you this weekend celebrates the resurrection of Christ, I dok svet oko nas ovog vikenda obeležava vaskrsenje Hristovo, we too proclaim this risen Christ. mi takođe ovo propovedamo u Hristu. We worship this risen Christ. Mi služimo, obožavamo ovog We Hrista. are the people of the risen Christ. We are the people. Of the risen Christ. Mi smo ljudi vaskrslog Hrista. But then there's a second part to that verse, Ali onda ima i drugi deo tog teksta. and it bothered me. I taj me zabrinjava. I said, Matthew, why did you put it in there? I ja bih sada rekao, Matej, zašto si ga ti tamo stavio? Even if it was true, Pa, iako je bila istina, you spoil how we think about the disciples. ti si nam pokvario našu viziju učenika, učeništva. Because it says some were doubtful. Jer tamo, kaže tekst, neki su posumnjali. Now the only ones Matthew mentions as being there are the 11 disciples. A sa druge strane, jedini ljudi koji su prema onome što Matej pominje tada bili su u stvari 11 And učenika. it says some were doubtful. I onda kaže, neko je posumnjao. Yeah, we know about Thomas. Da, mi znamo za Tomu. But Thomas had already seen Christ and said, my Lord and my God. Ali Toma je već video Hrista i rekao je, ovo je moj Gospod. This is much later. Ovo je mnogo kasnije. So Thomas evidently wasn't the only one with doubts. Znači, definitivno Toma nije bio jedini koji je sumnjao. And the passage doesn't say one was doubtful. I pasos ne kaže u jednini da je jedan sumnjao. It says some were doubtful. Neki su sumnjali, kaže. And some is more than one. A kada pominje množinu, znači to je više nego jedan. And then it hit me. Why Matthew? Listen, the disciples doubted. I onda mene to pogađa. Zašto je Matej nama morao da kaže da su ti učenici sumnjali? They're looking into the face of a man that they had seen a few days ago hang on a cross. Jer oni gledaju, učenici gledaju u lice čoveka koji je do pre neki dan visio na krstu. And they knew no one ever survived the cross. I oni znaju da niko nikada nije preživeo krst. What more evidence could they have? He was alive. I koji više dokaz su morali da imaju? Evo ga, on je živ. And yet they doubted. Da, ali ipak oni su sumnjali. It bothered me I to mene brine. until it hit me. Na neki način me povređuje, ajde da kažem. Jesus establishes his church with doubting disciples. Aha. Isus uspostavlja crkvu koja sadrži i učenike koji He sumnjaju. did not start his church with perfect people. On nije započeo crkvu sa savršenim ljudima. He gives the great commission to doubting disciples, On daje veliki nalog učenicima koji sumnjaju. just like you and me. Kao što ste vi i ja. You see, if the disciples had all been perfect, we would have said, we need to become like them before we can witness. Ako bismo ih vidjeli u ovoj slici kao što su svi, da su svi savršeni, mi bi onda očekivali i sebi davali takav zadatak da i mi budemo. But he starts his church with doubting disciples. Ali on započinje crkvu sa učenicima koji sumnjaju He sends them out i šalje ih to make disciples, da stvaraju učenike, even though they're doubting. čak i ako oni u tom trenutku sumnjaju. You see, I don't have to wait till I get my act together before I can witness. Vidite, znači ne moramo da čekamo taj trenutak da svi prestanemo da sumnjamo pa da izađemo da radimo. I witness to what I know. I wait. I witness to what I know. Aha, ja svedočim prema onome što znam. I witness to what I have. Ja dajem ono što imam. I don't have to wait till my act's all together. Ja ne moram da čekam da se to sve kompletira da bi započeo. And this is what's fascinating as I analyze this passage. A ono što me fascinira dok analiziram ovaj tekst, Jesus puts doubting disciples into mission. Isus uključuje učenike koji sumnjaju u misiju. And as they get involved in fulfilling Christ's mission, their doubts disappear. I u tom procesu uključivanja u misiju njihova sumnja nestaje. That's why God doesn't say, get all your doubts settled and then go witness. I zato Isus nama ne kaže raščistite sa svim svojim sumnjama i onda krenite da misionirate. If you want to get your doubts settled, witness. Ako želite da rešite svoje sumnje, krenite u svedočenje.
That's the astounding declaration of the establishment of the church. Ovo je fascinantna izjava koja oduševljava kako je crkva postala. The church is not established with perfect people. Crkva nije počela sa savršenim ljudima. It's established with human people like you and me, Ona je započela sa ljudima kao što ste vi i ja, who even have doubts. koji su čak imali sumnje. But as we get involved in the mission of this redeeming Christ, I kada se uključujemo u ovu misiju vaskrslog Hrista, our doubts will disappear. naše sumnje će nestati. All right, verse 18. 18. stih. And Jesus came up and said to them, I Isus prilazi njima i govori im, all authority is given to me in heaven and on earth. dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji. This is the most powerful statement Jesus ever makes. Aha, ovo je, kaže, najmoćnija izjava koju je Isus ikada izgovorio. This is not the meek and mild Jesus say, who do men say that I, the Son of Man, am? Ovo nije neka Mickey Mouse izjava ili da Isus pita, na primjer, šta kažu ljudi ko sam ja? I've got all authority in heaven. Ja imam svu vlast na I've got nebu. all the authority on earth. I ja imam svu vlast i na zemlji. You can't get any more authority than that. Vi ne možete da dobijete više vlasti, više moći od toga. Jesus is putting himself in this position of having absolute, total, complete authority. Isus sebe stavlja i predstavlja kao u poziciji da ima apsolutnu, ultimativnu, potpunu, neograničenu vlast i moć. And let me try to put this in modern language. I ajde da vam ovo prevedem u savremeni jezik. And I'm not sure it will translate. I ne veruje sada u mene da ću uspjeti da prevedem to. But this is what I think Jesus is saying. Ali mislim da je ovo Isus govorio. I am the CEO of the universe. Aha, chief executive, Yeah. Ja sam, imate u onim velikim kompanijama CEO, mi ih skraćeno zovemo, prevedemo na engleski. Znači to je onaj šef broj 1. Generalni direktor, možda, ajde, paralela. Now when the chief executive officer speaks, what do? I on govori svima šta ko treba da radi. Chief executive speaks. What do when he speaks? Šta vi radite kada on govori? You gotta listen. You do more than listen. Radite i više od samog slušanja. When your boss speaks, there's only two words in your vocabulary. Kada vaš šef govori, postoje samo dva izraza u vašem rečniku. Yes, ma'am. Da, gazda. Maybe, sir, but this modern age. Da, ovo je savremeni sleng. If the boss comes up to you at work, ako vam šef dođe na posao kod vas and says, I've got this project, imam jedan projekat and I need it done tomorrow. I moram da ga uradim do sutra. You say, well, that's fine. Okay. But I've got my own projects. Ali da znaš, ja imam neke svoje projekte odgovoram. I'll get yours in a couple of weeks. Uradit ću ti to za par sedmica. Is that what you're saying? Jel mu to govorite? There's only one thing you say, I'll get it done today. Jedina stvar koju ćete mu reći, uradit ću to još danas. At least if you value your job. Osim ako ne cenite svoj posao. What I want to say, this is the stance Jesus is taking. I ovo je pozicija koju sad Isus zauzima. There is no other place in Scripture where he makes this tremendous claim. Ne postoji ni jedno drugo mesto u biblijskom tekstu gde imate ovako jaku izjavu. All authority in heaven and earth has been given to me. Svaka vlast i na nebu i na zemlji dala se meni. Therefore, zato go. Idite. Verse 19. 19. tekst. Now, we usually begin the Great Commission here. I mi obično ovde započinjemo ovaj veliki nalog. And when we do, we miss the powerfulness of the setting. Ali upravo zbog toga mi propuštamo koliko je ovaj kontekst u stvari moćan. He is establishing his church. Isus ovde uspostavlja svoju crkvu. And he says, I've got all the authority there is. I ja imam svu moć koja uopšte postoji. Therefore, there's no way out of this. I od ovoga ne može se izbjeći. You are commanded to go. Vama je zapoveđeno da idete. Now, if you're in the military and the commanding officer gives a direct order and you don't obey, what happens? Ako ste u vojsci i vaš pretpostavljeni, vaš zapovednik daje vam određeno naređenje, a vi ga ne poslušate, šta se dešava? What happens? Court martial. Idete na vojni sud. Some cases death. U nekim slučajevima smrt. It is a serious thing to disobey the commanding officer. Vrlo je ozbiljna stvar ne poslušati zapovednika u hijerarhiji vojske. We have this claim that we're the commandment keeping people of God. We say that we are the commandment keeping people of God.
Aha, mi verujemo da smo mi adventisti ti ljudi koji ispunjavamo ovaj zapovest koju Bog dao. But we think that means only one commandment. Ali mi mislimo da postoji samo jedna zapovest. But here is the commandment that establishes the church. Ali ovdje je zapovest koja uspostavlja i osniva crkvu. If we do not obey this commandment, Ako ne poštujemo ovu zapovest, we are in dereliction of duty. we are in... Aha, mi ne ispunjavamo svoje obaveze. We're in serious trouble. Mi smo u velikoj nevolji onda. Verse 19. 19. tekst. Go, therefore. Zato idite. Now the therefore is hopping back to the previous verse. Ali to je i tekako povezano sa prethodnim stihom. We're to go because we're under his authority. Mi treba da idemo zato što smo pod njegovom moći. Now the word goes is an interesting word. A ova reč idi je vrlo interesantna reč. When God came to the original Mount Sinai and established his Old Testament church, Kada je Bog u Starom Zavetu dolazio na taj originalnu planinu Sinaj i kad je uspostavio svoju he crkvu, then placed them at the crossroads of civilization, on ih je postavio na raskršće civilizacije tada. where east met west and north met south. Tamo gde se istok i zapad susreću i gde se sever i jug susreću. The one place on earth where all the continents came together. Jedno mesto na kome se svi kontinenti na neki So as način people susreću. crossed from one continent to the other, they would come in contact with God's I people. ljudi koji bi htjeli da prelaze s jednog na drugi kontinent morali su da pređu ovo raskršće. God's plan was that all the nations would come to Israel I Božji plan je bio da svi narodi, sve nacije dođu Izraelcima and learn of the true God i ovom pravom Bogu. and then take him back. And then? Take God back. The nations were to come to Israel, learn of the true Aha. God and take him back. Okay. Plan je bio da ti narodi dođu u Izrael, da upoznaju pravog Boga preko njega i onda kada se vraćaju u svoje zemlje da odnesu tog Boga, tu ideju o Bogu i The veru u njega. governing verb to understand the Old Testament is the verb come. Rukovodeći glagol u Starom Zavetu da bi razumjeli ovu ideju jeste glagol doći, dođi. But now notice, Ali sada Jesus is changing the governing verb. Isus menja ovaj rukovodeći glagol. The New Testament church is not built around come. A novozavetna crkva nije zasnovana oko ove ideje dođi. It's built around what word? Oko koje je zasnovana? Go. Idi. Ili idite. Idi. Idi. Idi, okay. Yeah. Idi. Now, when we stand in our church Mi stojimo u našoj crkvi. and say, you know, our church is a lighthouse on the hill. Naša crkva je svetionik na brdu. If anybody wants to get saved, they can come here. Ako iko želi da dođe da se spase, treba da dođe kod nas. That's Old Testament. To je Stari Zavet. We're not to wait for people to come to us. Mi ne treba da čekamo te ljude da dođu k nama. We're to go to the people. Mi treba da idemo ovim ljudima. And when they incarnate the gospel into every people group. I da se utelovi ovo evanđelje u svakog pojedinca. Paul caught this better than anybody else. Paul. Apostol Paul. Yes. On to zna bolje. Apostol Pavle zna bolje od bilo koga drugog ovo. He said to the Jews, I became a Jew. Za Jevreje ja sam postao Jevrejin. To the Greeks, I became a Greek. Za Grcima sam bio Grk. I became all things to all people that I might reach them for Christ. Svima sam bio sve samo da bih nekoga doveo Hristu. That's go. To je nalog, idite. See, that's what Jesus did. Eto, to je Isus uradio. He didn't sit up on the ivory throne of the universe, On nije seo gore na neki tron od slonove kosti na vrhu univerzuma look down on us and say, you wretched people down there. i gledao nas dole kao neke male ljude nesrećene dole. If you want to get saved, Ako hoćete da budete spašeni, come up here. popnite se gore kod mene. No, he came down and walked these dusty roads with us. Ne, on je sišao dole i hodao ovim prašnjevim putevima sa nama. He identified with us. On se identifikovao, poistovetio sa nama. He became one with us. On je postao jedan od nas. And now he says, go do the same thing. I onda on nama kaže, idite. Jesus has called us to incarnational ministry. Isus nas zove da imamo ovu službu da bude utelovljena u nas, da bude u We nama. incarnate the gospel to every people group we meet. Da se to evanđelje utelovi u svaku grupu koju mi odemo i sretnemo. We call this the Great Commission. I mi zovemo ovo veliki nalog. And part of the reason why we do that is because of all the alls. I deo zašto mi to radimo, deo razloga zašto mi to radimo jeste što tu ima, u tom tekstu se često ponavlja ono sve, svaka, svi. There are 5 alls in this passage. Ima tih 5 izraza sve. And maybe you've not noticed them before. Možda ih niste primećivali do sada. Number 1, Prvi je, he says, all authority has been given to me in heaven and earth. sva vlast mi se dala na nebu i na zemlji.
Go therefore and teach all the nations, Idi zato i uči sve narode, baptizing them in the name of all of God, Father, Son, and Holy Spirit. a evo prevoda, krštavajući ih u ime svega što je Božje. Teaching them to observe all that I've commanded you. I da drže sve što sam vam zapovedio. And lo, I'm with you all the days. I ja ću biti s vama u sve dane. 5 alls. 5 tih all ili sve. You don't find this anywhere else in Scripture. I ovo ne možete da nađete nigde drugde u Bibliji. Magnificent. Izuzetno. All. Sve, sva, svi, 5 puta. Jesus wants us to sense the importance of what he is saying. I Isus želi da mi osjetimo i da shvatimo značaj onoga o čemu on govori ovde. So we are told, in his power, in his authority, where to go and make disciples among all people. Nama je rečeno da u ime njegove sile, u njegove moći idemo svim narodima i da ih učinimo njegovim učenicima Please svetim. note that in the process of this going, Jer on zna da u ovom procesu našeg odlaženja we are to make disciples. mi ćemo stvarati učenike. The end product we are called to do is a disciple. Ono što smo mi pozvani da učinimo jeste da stvaramo učenike. Jesus doesn't say, go out and get people to decide for me. To decide for me. Yeah. On nije rekao idite i ubedite sve ljude da se odluče za mene. He doesn't tell us to go and get baptisms, On nije rekao samo idite i krštavajte, as important as baptisms are. iako su ona bitna. He doesn't say, go and make church members, On nije rekao idite i pravite crkvene članove, as important as church members are. iako su i oni značajni. You can do all of that and not fulfill the Great Vi to Commission. možete sve da radite, a da i dalje ne ispunjavate veliki nalog. The command is to make disciples. Naređenje je, nalog je napravite ih učenicima. And where we're going to focus today is on how do you make a disciple. I danas moramo da se fokusiramo na to kako stvaramo učenike. And we'll begin it in the next session A u sledećoj sesiji, u sledećem bloku ovog predavanja, by defining what a disciple is. prvo ćemo definisati šta je u stvari učenik. But I'm not ready to quit yet. Ali ja nisam spreman da stanem ovde sada. But that's what we're going to do in the next session. Ali to ćemo- Define disciple. Ali to ćemo raditi u onoj sledećoj sesiji, definisat ćemo učenike. So when we make these disciples, he says, teaching them to observe all that I've commanded you. Znači, u procesu stvaranja učeništva mi moramo da ih učimo da drže sve što je Isus zapovedio. God does not call us to give a partial gospel. A Bog nas nije pozvao da delimo delimično, polovično We evanđelje. are to give the complete gospel of God's grace. Mi smo pozvani da saopštimo kompletno, celovito evanđelje Božje milosti. Make disciples of all people groups. Napravi učenike od svih tih grupa. There's no people on earth that God does not want to reach. Ne postoji ni jedna grupa ili ni jedan pojedinac koga Bog ne želi da mi dosegnemo. There are no Serbians that God does not want to reach. Čak ne postoje izuzeci ni u Srbiji za koje bi Bog rekao da ne želi da ih mi There are dosegnemo. no Macedonians that God doesn't want to reach. Nema ni Makedonaca koje Bog možda ne bi želeo da dosegne. Because God is a God of all people. Zato što je Bog svih ljudi. And he sends us out to reach all people. I on nas šalje napolje da i dosegnemo sve ljude. And then he says, and lo, I'm with you all the days. I onda nam on kaže, ja sam sa vama u sve dane. This is not an unconditional withering. Ovo nije bezuslovno obećanje. This is not Jesus simply saying, I'm always going to be with you, don't worry. On nije sada rekao bez ikakvog uslova tako, bit ću sa vama, ništa ne brinite. It's in the context of the Great Commission. Ovo je u kontekstu velikog naloga. And he's telling us to go. On nam kaže da idemo. And he says, I'm going with you. I onda kaže, ja idem sa vama. When you go about fulfilling the Great Commission, you're not alone. Znači, kada idete da ispunjavate ovaj veliki nalog, vi niste sami. But you say, but Lord, I'm scared. Ali vi kažete, Bože, ja se plašim. I'm going with you. I ja idem s tobom. But Lord, I don't know what to say. Bože, ali ja ne znam šta da kažem. I'll give you what to say. Ja ću ti dati šta ćeš da kažeš. But Lord, when I go out Bože, ali kad ja izađem and I knock on a door, i zakucam na nečije vrata, my knees are shaking, my heart is pounding, and I'm praying they're not home. moja kolena se tresu, srce mi brzo lupa i ja se molim da oni nisu u kući. And Jesus says, I'm there with you. I Isus kaže, ja sam i tamo s tobom. But Lord, when somebody at work asks me a question about my faith, Ali Bože, kad me neko na poslu zapita za moju veru, my voice goes into a high pitch. moj glas postane kao da sam disao helijum. Don't worry, I will go with you. Ne brini se, ja idem s tobom. What a promise. Koje je ovo obećanje? This risen Christ does not send us on this mission by ourselves. Ovaj nas Isus vaskrsli nije postao na misiju da idemo sami od sebe tamo. So often we get all caught up in this, well, what will they think about me?
When I go reaching people, what will they think about me? Aha, kada budem otišao da dosegnem ljude, šta će oni misliti o meni? It's not about you, it's about Jesus. To nije nešto što se tiče tebe, to se tiče Isusa. And we represent him. I mi njega predstavljamo tu. And he is commanding us. I on nam zapoveda, daje nam nalog. My friend, if you get a command directly from the lips of Jesus and you don't do it, it's called what? Ako ste vi, prijatelji moji, ako ste dobili zapovest, nalog direktno sa Isusovih usana da radite i onda to ne radite, šta ste onda vi? What do you call it? Dezerteri. Deserters. Deserters. Resistance. Yeah, there's resistance. But what do you call it when you disobey a direct order? Kako vi to nazivate kada direktno naređenje ne poslušate, ne izvršite? It's a well, it's English word. I don't know what it is in Serbian. Which one is in English? S-I-N. Sin. I'm glad somebody's called. Grešnik. Greh. How do you say sin? Greh, greh. Greh. Greh, Greh. greh. Well, something like that. It's sin. To je greh. Any church Bilo koja crkva that is not obeying the Great Commission koja ne poštuje veliki nalog is thereby living in zbog toga živi u grehu. what are they living in? U čemu ona živi? Yeah, whatever you said. Šta god da ste rekli. Sounds like it. They're living in sin. Ona živi u grehu. That's serious stuff. A ovo je ozbiljna stvar. How can we claim to be God's people and be living in sin? Kako možemo da tvrdimo da smo Božji ljudi, a da i dalje živimo u grehu? Knowing that God is commanding us to go and we sit in our pews. I znajući da nam je Bog zapovedio da idemo, a mi samo sedimo i ne radimo ništa. We wear the cushions out. Izgulit ćemo ove klupe, ako sam ga dobro razumio. We wear the cushions of the pews. Izgulit ćemo ovaj materijal. Sa pacir. That didn't come through? Yes, yes. Okay. I have my own sermon, don't worry. We need to be wearing out our shoe leather. Mi moramo da istrošimo naše cipele, Reaching people. dosezajući ljude. It's time we got out of our pews and into the streets. I moramo da izađemo iz ovih klupa i da odemo na ulici. We must never forget. Nikada ne smemo da zaboravimo. We are a Great Commission church. Mi smo crkva velikog naloga. Because if we do forget, Jer, ako zaboravimo, if we cease to practice the Great Commission, ako prestanemo da upražnjavamo, da sprovodimo taj veliki nalog, then our future onda je naša budućnost lies in the history leži u istoriji. of the Advent Christian Church. Ove prve organizacije ovih adventnih hrišćana koji se gase. And I don't want to go there. A ja ne želim tamo da idem. Therefore, I want to commit myself Stoga ja sebe želim da predam, to be faithful fulfilling what Jesus commanded us to do. da budem onaj koji verno ispunjava ono što nam je Bog zapovedio da We will radimo. make our church a Great Commission church. Mi ćemo napraviti našu crkvu crkvom velikog We naloga. will focus on making disciples. Fokusirat ćemo se na stvaranje učenika. Why? Zašto? Because Jesus commanded us. Zato što nam je to Isus zapovedio. And we dare not be disobedient. I nemoj da se usudimo da budemo neposlušni. Let's pray. Ajde da se molimo. Lord, thank you for the Great Commission. Bože, hvala ti za veliki nalog. Thank you for commanding us to go. Hvala ti što si nam zapovedio da idemo. Thank you for entrusting this precious ministry to us. I hvala ti što si nam poverio ovu dragocenu službu propovedanja. And I pray that you'll help us I ja se molim da nam ti pomogneš, to be obedient to this vision. da mi budemo poslušni ovoj viziji. May the Serbian church truly be a disciple-making church. Neka ova crkva u Srbiji bude crkva koja stvara učenike. We pray in your name. U tvoje ime molimo. Amen. Amin.